Nandam chiao na mo longmali post thawngchimnak in nan kut kanin tlai hna thawngni kul le thum tho ni som thum le ni khat Zinglei Thawngchimnak kan rak thok lai tu zing kan chim ding mi tlang tar cheu khat na chu tiriap than tlang ral ka pathum kan ka tha hna ti in SSC ral hrang ni thawng dik lo an than Tengni peng SSC ral hrang sakhan pakhat TNLA ni an lak than Pukhain le la show SSC ral hrang sakhan pol mizapi ral kap hna ni an ka Myang peng a SSC ral hrang hriam man ka nak in pumlim hak chia le phungki pahnih tal in panga an thi tukwa ni hliam an tuar kablu peng kom SSC ral hrang le tu so thi sakhan tali mizapi ral kap ni an ka India ram a tlang longpa sualnak achuak minung hlei thum an thipin a hliam tur zong an tam ti mi thong le thong pangdang hna an silai Siriap thantang ral ka pathum kan ka tha hna ti in SSC ral hrang ni thong diklo an than thong hi kul thum October ni som thum a SSC ral hrang ni thong an thatnak 52 Telegram channel a Chinland Defense Force thantlang he October kul ni kwa ka daunak a Siriap thantlang ral ka ruak pathum kwan bom panhni kwan fang phun tampi kulanga an sarchua mi kuche bom kul lakhat an sarchua mi bom hlei nga meitha zun khat tangko zun khat le kwan kham lu chin pali na chu kan la kho tia thong dik lo an than ka dau nak achuak ti mi chu adik ko na in kan ma lei in nun nak liam mi le hliam ma tor mi kan sho lo an thong that mi chu adik lo mi asi tia siriap than tlang ra ka pakhat ni zalen a achim ma thong hi kan thei hrim lo kan ma lei chung tal hmat ni kan thei lo mi chu adik lo mi asikau tia siriap than tlang ra ka pakhat zong ni achim ve 52 Telegram channel chu se sira hrang thong zap nak si I ka dau na kong he ape tlai mi thong dik lo pol an that nak si cha a mi zapi ni zuk loading in siriap than tlang ra kap hna ni ra rin pek nak zong an to chi Tengni peng SSC ral hrang sakhan pakhat TNLA ni an lak than Pukhain le la show SSC ral hrang sakhan pol mizapi ral kap hna ni an ka Chiaram ko chak lei tengni peng a thongkhat hlei seri operation chu an thok I SSC ral hrang ta mainli sakhan pakhat chu October kul lakwa a taang mizapi ral ka PSLF TNLA ni an lak than tia October ni somthum a TNLA ni thong fiang an than October ni kulen ni kwa zan swimilam poret luk a Allah kho hi asi I kadau nak a SSC ral hrang mai thal zun leili pistol pakhat kuche bom pasha somli bom kwan lung hei ni kwan pol le ta thom pol zong kan la kho chi tia an lak dar tuban tuk thiam in October ni som thum jing swimilam pangal cheu tuk a hiaram ko chak lei ko khai nam phaka kar lakum nang khan chei ge hlaidon SSC ra hrang pol chu titlak lei hriam tlai tangti phuthum phon simi Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA Taung National Liberation Army TNLA le Arakan Army AA na ni luhno in an ka dau cha a ka dau nak fa ngai in achuak tia to chung mi na ni khatit a an chim Ngan peng a SSC ral hrang hriam ngan ka nak in kumlim hak chia le pungki pahnih tal in panga an thi pakwa ni hliam an tuar Magweram Chan Miai Peng Kinkwate chu October kulakwa a SSC ral hrang ni arwang umlo in hriamngan du pau an ka cha a kumling hak chia pakhat le kungki panhi natal in minung panga anun na aliam tia thei se SSC ral hrang le Kyusothi ni ka dau nak zong umlo na in kuchung a du pau in hriamngan an ka mi ni usotin te chungkhar an rol ei leo a atlak na I usotin chu makhatte a athi chol an nu chu hliam ma fa ngai atwar I kumli tluk nak chia an fa pakhat chu an thobul cho ma leo a athi chupin a an income do e sin zong hriamngan pu pe thong a thei cha a alaw tuk I anun nak aliam ve tia
to chung mi pakhat ni zalen a achim chuban tuk thiam in October kolakwa a kin khwa te he a nei na kaya chin khwa chu SSC ra shrang le pyu so thi pol ni lupo in shangan an ka mi ni khungki siang in atlak cha a khungki panni an thi i khungki siang in a ummi minung poriat ni hliam ma an tur tia to chung mi na ni an chim kam blue pen kom SSC ra shrang le pyu so thi sakhan pali mizapi ral kap ni an ka Sagaram ten kap blue pen kom zikong huram chung SSC ra shrang pol pindo kwa pyu so thi sakhan musong pyu so thi gate le thangkong huram chung nyaw zin le kwa pyu so thi sakhan pol chu mizapi ra kap na ni October nikul le nikwa a luhno in an ka nga tia thei se SSC ra shrang le pyu so thi ra shrang sakhan pali na chu kam blue underground warriors phule to chung shem klai pu na ni somret khat somruk thalbom na le meithal na mang in an ka do na hi asi tia kam blue underground warriors ni October ni som thum a an laktar KBU UG phule tangti phunha ni shamngan phun tampi le meithal na mang in nyauzin le kwa pyu so thi sakhan an ka nak a shamngan kon zakhat luk deng chu an sakhan chung a tla in an puak na tia an langtar chi alon cha mi October kul la khat zong a khan ka blue peng yo khote pyu so thi sakhan zong kam blue underground warriors phule to chung shem tlai tang thi phunha ni meithal pol mang in an lu no I an ka tia thei chi ase Yesa chu ka dau nak a SSC ral thrang chungtal pali an chi magweram chen yesa chu peng shui line khwa ka dau nak a SSC ral thrang chungtal pali an chi I panga ni hliam an tuar tia min cham black tiger pusin in kan thai October kula ruk thok in mi piral kap na ni an hum hak nak muram chung a SSC ral thrang ni ral lam an sial cha a October kula ria chun swi mi lam hei ni tluk a ka dau nak a chuak tia min cham black tiger phu ni an lakdar ka dau nak a mi piral kap tang ti pu na ni hun thum a ithan im swi mi lam pali chung ral thrang pol chu an ka dau na I pali an thi pin a panga ni hliam an tuar Kadau nak chu Mincham Black Tiger, Popar Production and Guerrilla Force PPGF le adang putum hafon in kan si tia an laktar chi ni thum chung a sian ram chaklai SSC ral shrang sakhan songa sari tangti punani an lak ral shrang zakhat deng an chi sian ram kul chaklai mongko la shole ko kap ram thong kwan a ummi SSC ral shrang sakhan songa sari chu Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA Town National Liberation Army TNLA Arakan Army AA le tangti pufat na ni thong hi kula thum October kula sari in kula kwat yang ni thum chung a ang lak tia thai sim koka mongko lasho mupa nasalat le hundang dang a ummi SSC ra shrang sakhan he khachu October kula kwa a khan tangti pufat na ni an lak tho pin a al shrang pasha zong tlai khi an si tia dako kan ni achim SSC ra shrang ni ra tuk nak van long in kokam huram chung chu bom athak cha a chin shui ho nyu phin chi khwa le mali phin khwa mi pi in pol an rok tia thei sin chu ka dau nak a SSC ra shrang zakhat tuk deng an chi I an shriam thil chi nak in pol zong an shro piak kho na pin a shriam thil tam ngai zong an lak kho chi tia bako kan ni chun achim atu chu chi shui ho kupi pong SSC ra shrang sakham pol chu thangti pofat na ni an lak kho di nu in chi shui ho kupi zong a Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA ni an than tar zong an tar chang tia thei chi ase India ram a tlanglong pa sol nak achua minung hlei thum an thipin a hliam tur zong an tam India ram Andhra Pradesh ram ku chung a tlanglong phurtu tlanglong panni ani pa sol cha a minung hlei thum nun nak aliam I somnga leng ni hliam ma an tuar tia kan thai
thong ni kul la thum October kul la kwa dan swimilam pasari tuk a Andhra Pradesh ramkul Vizianagaram pengkom a tlanglong panhi pasul nak achua hi asi I ani pa nak aruang thaklai na kantua I tlanglong lei ton vo na dai than ruang a asi tia ramkul chawza ton vo ngei tu na ni anchim tlanglong pasul nak achua hin Andhra Pradesh ramkul chawza ni mibom chan tu an thla chol na I athi mi chungkar na chu India tangka in rupi singsha kan pek na lai I tiam fak atwar mi chungkar na chu rupi singhi le thong som nga kan pek na lai chupin a tiam fak tuklo atwar mi na zong rupi thong som nga kan pek na lai tia ramkul chawza le bunchi ni achim alwa jami thong hi kul thum September thla zong a India ram Odisha ram kul a tlanglong pa nak achuak I khwaltlong mi zan hi somkwan hi annun nak arak liam pin a liam ma tor mi zong anrak tam ngai ngai tia theichi ase tu zing kan thawngchimnak chu mavial in kan dong tari lai lungmali post thaza akan pe tu nandi lakchung a kanilom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe rakan to pek chiao ding in kan som na